OMG. Bola apa? Ini match my club batch Jampuy tay Dewas team balai marna jadi Jampuy batch my club batch Dewas team sincero gerak. Halo. Ini sih. Hang chúng ta bro. Ang orang fan ah. Start match start. Terus thonlia. Tadi baru sini gula kah? Ini nama apa? Thonlia. Siang habis. Banyak pakai tungsu. Sosok tu yang dia. Sanglas nangta. Sangka apa pun ada pun sini. Orang sudah tunggu apa? Nama sangat demonstrasi. Kamu nak tolong tidak? Jadi cuma mana pass by pass, single word. Damat bol lari, mak. Pass attack. OMG. Bol narik mo. Gol kasi hamay lo. Oh. Hamay kalau gol masuk ke gol. Dewas team bay. Nabo kanyay. Oh, angkam ka. Salo ba nagli ta? Tijo kan ka? Ano? Burung sakit. Taja. Wah, boya karu, dapat sah. Burung dia, no problem. Tanggung. Bola ketemu bentar. Belum naik. Seru nyai kamu. Ini sama bola.
gong. Mas kayak gimana? Mantap ke. Oh. Boleh matang nih loh. Abang pas betul. Long pas kemana hati kemana? Bukan ini lah, kapan lagi? Bebas timbal. Lah bro, kaya na paipat na. Oh my. Ay ka ruka rin dito. Pasa sama-sama. Cross kejap kan? Cross. Wow, wah, masuk kamu cross. Pam buka. Oh my god! Bocep. Bro, yang panas supin ha. Harman bro. Borok talang mai dagu dairin nila. Tama bos hoy gelo mai riba. Shoot chikaya bahai kap na no. Halang.
দুইজনে খাবার নহর তে খরচা এটা খাইব Tức hai ông bà này thì Olapa Gianle kerja bro. Oh player, keriban juga. Masih itu dong, Pak. Kita pula, jangan ni kamu lagi. Bersangkut cuma dia, bersih kan? Yakın dia para bunyi ya, Bro. Karena sih kita. Bunyi dia, Bro. Bolos na ako. Hatiku. Iko piring ka baca. Uing mah dari rasa ke. Tam lasik le, tam Jepar box selamat tuh, gor teman ke, gor man. Mana box selamat le? Marna. Next match mana Jan Bosku. Best naik online. 12 tarik. Ready dong aja guys. Ayo kali ya tahu apa? Ekor number. Makanya ada ekor nomor. Oh, itu harus kelas itu. Alah. Mana bol sih dia? Bol dia. katanya berdik. Pasar apa? Udah sini udah. Yang tak si tongkat dosa kan.
Gua mau biar na. Kok nggak kan? Kita mau asik yang mulai. Tai tamu patro dulu. Teman kan saya. Kita mau di le. Kasih apa deh?